We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in Mindanao, in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV, kapuso ng bawat Pilipino. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Maayong buntag mga kapuso ug Happy Wednesday! Ato sang kamustahon ato mga kapuso sa Loreto ug Prosperidad sa Agusan del Sur Province. Sa may buntag, Mayong buntag sab Jill ug mayong buntag sab labi na sa mga taga-Lagindingan ug Initaw sa Misamis Oriental Province. Mga kapuso karong buntaga sa atong nga pagsaludo sa kababayen-an, mga empowered women ang atong makauban. Usa na dinha ang female firefighter sa Cagayan de Oro City, si Fire Inspector Alana Claire Gaani. while samtang say mas beautiful ang atong Wednesday morning, kaya atong makauban ang Dabawenya Beauty Queen. Usasab siya ka mami, si Mrs. Grand Universe 2019, Leia May Panisales. Samtang makauban sa ni Resi ang Dabawenyang pilot, si Captain Cassandra Venotti. Apan una ka na mga kapuso, nasayod ba mo kung unsa ang gila isip ikaunom ng United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization kung UNESCO World Heritage Site? Kini ang Mount Hamiguitan sa San Isidro, Davao Oriental. Ubos sa deklarasyon ni atong tuig 2014. Makita dinhi ang mga nagkaraiyang mga mananap ug tanom nga makita lamang dinhi sa Pilipinas. Gawas ni ana giilasab ang Mount Hamiguitan isip world's largest pygmy forest tungod sa kalapdon sa bonsai trees o ginatawag nga mga dwarf trees nga nakapalibot sa Mount Hamiguitan. Mga kapuso, dungan tayo ma-inspire sa istorya sa usa ka beauty queen mom ug atong hisgutan ang iyang journey isip Mrs. Grand Universe 2019, no other than Leia May Panisales. A gorgeous morning, Ma'am Leia, ug welcome sa At Home with GMA Regional TV. Wow, hindi may pagkakailang ikaw talaga isang beauty queen, Ma'am Leia. Kamusta na? Okay lang kaayo, and good morning also to you, Argil, og sa mga nagatanaw karon sa At Home GMA Regional TV. Maayong buntag sa inyong tanan. Og una nato isgutan ang imong journey to the crown, Ma'am Leia, as Mrs. Grand Universe 2019. Gusto pa ka namo mas maila-ila pa. And with that, please share with us kung kinsa o unsa ba si Ma'am Leia isip usa ka inahan. Okay, my life as a mom, of course, I'm a busy mom because I have 3 kids. So 3 because I had twins. All are boys, so I'm quite a busy mom and I'm working as well. And I'm doing sideline jobs as well. So it's really a busy time for me, but I always find a way to spend quality time, of course, with my children. Wow, very busy no, yet still you look so stunning, Ma'am Leia. No wonder nga ikaw gyud ang gikoronahan nga Mrs. Grand Universe 2019. Pero unsa ba ang kining nag-push sa imuha, ma'am, kung ano kani apil ani nga pageant? Actually, I was invited by a friend who happens to be a scout of talents or candidates to join pageants for moms. So she approached me and told me na, Leia, you join Mrs. Grand Universe because we are looking for a representative to represent Philippines. So at that time, I was really hesitant to join because for me, as a former Mutya ng Davao, I think having that title is already good enough for me. And then she explained to me that the purpose of this pageant is for women empowerment. So how can I say no to that? Because it's also one of my advocacies. That's really the main reason why I joined the pageant. It's great to hear your intentions, Ma'am Leia, no? Ug karon, gusto na mo mas mahibalaan kung unsa ba imuhang mga preparasyon sa maong pageant, ma'am. 2 months was given for me to prepare everything for the talent
and all. So I started with my talent. The talent was the longest time to prepare because it was an aerial silk talent. So the training is really, really hard. Lisod kaayo siya. It took me like a month and a half to really do it correctly. So after the talent, I need to fly to Manila for the competition na. So there's a pre-pageant and the talent day separately. Good morning, everyone, and to all the televiewers. I am Lea May Luna Panisales, and I represent Philippines. In Manila, I was all alone. So wala ako'y makeup artist. I did my own makeup. I brought all the stuff with me. Ako lang isa dito. So seeing all the candidates, they have all the supporters around me, except me, because I'm from Davao City. So I cannot bring the people here to Manila, all of them. Initially, I was just alone, but during the pageant night, my family flew to Manila to support me. So Well, grabe gyud ka porsigido nimo ma'am no nga i-represent ang Pilipinas sa maong pageant. Og curious me kung unsa ba ang mga panghitabo during the pageant night, Ma'am Lea? the pageant night for me, I just told myself na just enjoy because it's totally over. The trainings and everything, dili na ko kailangan maningkamot. At that day, actually, I was not that nervous compared to the pre-pageants because I just told myself that I'm already very proud to represent Philippines in this competition. Tama ka diha, Ma'am Lea, no? And we are very proud of your achievement. Og worth it yun ang kining imuhang pagpaningkamot tungod kay Hakot Awards gid ka. Can you please mention, Ma'am, the awards nga imuhang nakuha? I won the Best in Talent because I know that it's really a unique one. That's why I chose that talent because I want to showcase something different and something new to the eyes of the judges and the people. So I won some minor awards as well and I won the crown. Wow! Congratulations, Ma'am Lea! Isip na ba wenyo ang ayan gyud nga ipasigarbo ang imuhang pagpaningkamot aron makuha ang corona isip Mrs. Grand Universe 2019. Og sa maong titulo, Ma'am Lea, no, paunsa nimo na promote o mas napalig-on ang imuhang advokasya? One of the ways I promoted the advocacy is I visited some charities and then while traveling abroad also I met up with different groups of women who are also advocates of women empowerment. So that was the activities. And even outside Mrs. Grand Universe, I am into different organizations. I'm also a member of the Amuma Cancer Foundation. Good to hear that, Ma'am, no? Og I'm sure nga na-inspire sab ang atong mga mommies nga nagtan-aw karong buntaga sa tua. Do you have any message or advice alang sa ilaha, Ma'am? So, advice na ako sa mga mommies, no, na never forget to take care of yourselves. Even if you have children, find time for yourself, find time to exercise, to pamper yourself. You deserve it for all the hard work you did at home, for your family. Even if you're a mom, even if you have children, you can still be beautiful. You can still join pageants. You can still be at your best. The stigma is a woman should be confined at home. So we want to change that image. That's what I really want for the women to realize na there's so much things we can do. Just think out of the box and go out of your comfort zone. Because self-worth is very, very important. That's what drives you to being confident and happy. Because when you're happy inside, it shows outside. So I really believe in that. What an inspiring message to ponder, Ma'am Lea. And with that, we thank you, Mrs. Grand Universe 2019, Mrs. Lea May Panisales, for sharing with us your journey to the crown. And we do hope nga magpadayon ang imong dedikasyon nga motabang pinaagi sa imuhang mga advokasya. Salamat kaayo, Ma'am, and good morning once again. Daghang kayong salamat, Argel. Thank you, GMA, for inviting me at home. Daghang salamat for having me. It's a pleasure and it's an opportunity to be able to share my experiences and to be able to inspire other women, especially the mothers. Mga kapuso, tutok lang mo, mubalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Best talk tayo ng mga kapuso, kauban si Attorney Resi Rizada. Resi! Daghang salamat, Argel! Good morning, mga kapuso! Kanang buntaga atong makauban ang Dabawenya female pilot na si Cassandra Venuti.
Good morning, Cass. Unang-una, unsa man ang imuhang nahimong inspirasyon kung ano nimo giperso ang imuhang career isip usa ka pilot. Good morning, Attorney Resi, and thank you for inviting me to At Home with GMA Regional TV. So, actually, ang duha ko ka kuya kay piloto pud sila, so kana akong inspiration nga na piloto sad ko. How challenging was it for you na iperso kini? Sa karon, ang mga challenges na encounter ko is lack of motivation talaga kasi parang I don't want to wake up so early in the morning. Tapos, kadami mong study the night before. Kaya parang yun, mga discourages. Pero, mag-pay off rin siya sa end. Pag naka-start ka na mag-fly alone, it's really fun. Unsa na pud ang mga lugar, Cass, nga imuhang mga naadtuan? Ang mga lugar na naadtuan na nako flying is Jensan pa lang, tsaka Mati. So, nag-back and forth lang kami dun. Tapos, recently, first time ko mag-fly sa Jensan. So, kailangan ko magawa ng own navigation log ko. So, meron kaming mapa. Tapos, i-measure ko how many nautical miles from Davao to Jensan. And then, I have to place down all of the checkpoints na madaanan namin papunta sa Jensan para alam namin na we're getting closer and hindi kami mawala. We are also so interested to know unsa man ang imuhang na-feel sa imuhang very first solo flight. Ang feeling ko nung naka-fly na ako on my own for the first time, grabe ko kakulba ato, like, hapit ako makahilak, pero pag nandun ka na talaga, wala ka ng other choice other than to do it talaga. So, it's just guts and believing in yourself that you can do it. Speaking in general, Cass, unsa pud ang imuhang words of encouragement alang sa mga kababainhan na gusto sa i-pursue ang mga gusto nila? Aking words of encouragement para sa babae is just do it, don't be shy, have a lot of courage, and have a lot of guts also. Because it takes a lot of guts to fly on your own. Kasi parang pag magpanik ka, wala kang matanong, kailangan mo, alam mo talaga anong ginagawa mo. Dagan kayong salamat, Cass, for your words of encouragement, and we truly wish you more success. Salamat po, tsaka good morning din. And that was Cassandra Venuti, mga kapuso. Tutok lang kayo mabalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Mga kapuso, atong sayro ng istorya karong buntaga sa babaeng Cagayanon nga girl power kaayo. Sanglit taliwala pa man nga dili tiaw ang iyahang trabaho, ga-excel gyapon siya niini. Atong makauban ang woman firefighter nga si Fire Inspector Alana Claire Gaani. Inspector Gaani, mayong buntag kanimo ma'am ug dayon sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta ka karon? May buntag, Sir Cyril o sa tanan katawhan sa Mindanao o sa tanan nanaw sa At Home GMA Regional TV. Ma'am, amo usa sayro no kung paunsa ka ba o unsa ang storya sa imuhang pagsulod isip usa ka bombero. Actually, Sir Cyril, no, wala jud nako damha nga makasulod ko sa Bureau of Fire Protection kay during sa ako pagspila sa criminology for almost 2 years up until sa pagsulod nako sa Philippine National Police Academy, ang nagit sa kong una-una is ang pagpamulis. So, during sa later part sa ako ang pag-eskwela o pag-training sa PNPA, we were given the opportunity nga pili o isa nga bureau ang ang i-join. Then, luckily, ang na-choose na ko is ang Bureau of Fire Protection. Then, na-appeal ko sa Fire Cadets who will eventually, after graduation, mahimong members sa Bureau of Fire Protection as with the rank of Fire Inspector. Sukad bata pa lang ba ma'am, aduna na ba kay pangandoy nga mahimong usa ka bombero o gatan-aw nimo unsa ba ang dakong nag-impluwensya kanimo nga mosulod sa Bureau of Fire Protection? Katong bata pa ko, Sir Cyril, actually, teacher dyan akong pangandoy kay nahilig man ko mga kanang mga bata and then hingapod ko teaching. However, as years went by, na-inspire ko mag-join sa uniform service.
Ma'am, sa karon sa imong trabaho, asa ba ka nakadestino o kamusta pod ang kahimtang nimo karon? As of now, Sir Cyril, designated ko as the station commander of Nazareth Fire Station with 2 substations, the Station 4A, Makasandig Fire Substation, o Indahag Fire Substation, Station 4B. At the same time, designated ko as Chief Admin sa Cagayan de Oro Fire District. Ma'am, sa imong experiences, no, isip usa ka bombero, unsa ba ang maingon nimo nga kanang pinasahi o di nimo makalimtan nga kaagi? Ang first time nako nga pag-responde no as bilang station commander sa Nazareth Fire Station, memorable siya in the sense nga sa 3 years na ko sa fire service no, for me mo gud ko i-designate sa admin or sa human resource. So katong natagaan ko opportunity nga mo handle or mohawid og isa ka stasyon, mas natugangan ako ang sense of responsibility, especially ang pag-stick prepare sa akong mga tao. Ma'am, sa pagsugod sa pandemya, mas nahimo bang challenging ang pagresponde sa mga sunog, labi na sa mga nagapanghitabo diri sa atong syudad? Yes, Sir Cyril, no, mas doble ang challenge labo na karon nga pandemic kay ginilikay nato nga pagka-casualty ta sa kaning fire incident. At the same time, ginalikayan po nato ang naay makakdan no sa atong mga tao o sa atong sikat tao. Ma'am, syempre no, di na to malimod nga naandan gayod nga pagbumbero panglalaki gayod kini nga trabaho. Apan sa imong experience, paunsa ba nimo kini gi-handle labi pa nga usa ka kababae? Sa atong bureau sa PFP na ay kini ginasunod nga equal opportunity o gender and development na ginadili sa pag-discriminate sa mga gender roles. So, para sa ko ang perspective, no, ang gender roles are meant to complement each other. So, dili ni siya kompetensya as to kinsay mas maayo ang babae ba or ang lalaki. For as long as you are able to give quality service to the public, ma-achieve na to na siya basta magtinabanga lang. Lastly, Ma'am Claire, unsa ba ang imuhang tambag para sab sa mga susama nimo no nga mga babae nga gusto sab mosulod sa Bureau of Fire Protection? So for the approaching BFP recruitment na magasugdan karong May 4 hangtod sa May 10, ang pagdawat sa mga folders, inaaghat nato ang tanan nga qualified individuals na mag-apply sa Bureau of Fire Protection as Fire Officer 1. Kung qualify ka mo as FO1, pwede niyo i-follow ang BFP 10 recruitment section FB page. Dito masayran ninyo ang pahibalo alang sa pag-apply sa pagka-Fire Officer 1 o mahimo ka mo muduol sa inyong pinakaduol nga fire stations para sa maong impormasyon. Daghang salamat, Inspector Gaani, for being such a sport and sa pag-share sa imuhang istorya dinhi sa At Home with GMA Regional TV ug amping kanunay, ma'am. Good Sir Cyril sa opportunity nga gihatag ninyo sa Bureau of Fire Protection. Daghang salamat. Saya to ang mas naila-ila pa ang proud Dabawenya Beauty Queen Mom na si Mrs. Grand Universe 2019, Lea May Panisales, kung asa ang iyang advokasya alang sa mga kababayan, mas napalapdan pa tungod sa iyang pagkamaresigon sa pag-apil sa maong pageant alang sa mga inahan. Samtang Jill, gipamatud-an ni Fire Inspector Alana Claire Gaani nga taliwala pa man babae siya ug ang iyang trabaho nga gisudlan kay naandan nga panglalaki. Wala kini nakababag kaniya nga mag-excel. Nindot sab kuno ang oportunidad isip bombero tungod sa pagserbisyo sa katawhan. Well, sa ipamatud-an sabdo ni Captain Cassandra Venuti nga dili mahimong babag ang iyang pagkababae aron mapersu ang iyang pangandoy sa kinabuhi labi na sa trabaho. Ug gani karon, achieve na kay niyang mahimong usa ka piloto. Mga kapuso, ang na-inspire ug nakakaton kamo sa gi-share sa itong mga bisita karong buntaga. Sama na lang sa panultihon ni Maya Angelou nga each time a woman stands up for herself, she stands up for all women. Mga kapuso, makita pagbalik ang atong episode pinagi sa pagbisita sa www.gmaregionaltv.com ug ayaw kalimot na mag-subscribe sa official YouTube channel sa GMA Regional TV. See you tomorrow mga kapuso, ug always remember that God is good all the time. Ayaw sab kalimot sa pag-smile. Amping! Stay safe and healthy mga kapuso. Ako si Cyril Chavez. Kinisab si Argil Relator. Buong puso para sa kapuso.